Assalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mga bangsami, mga pagariami si Ikwagama, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hingga iya kapapagarega ko benar na aya pinakamala agumaan saya na kapakapantang kapakasabar. Waraan din utaw adi iteru ko benar na segede din sambarang-barang din ang mga atake kamarganan, mga tapang mga eksamin. Katuna panilawan o mga nabi, asiran iladiwan aprawatan tano ko gelebag amapya, na inipuun ko kaya rinayagayran si kubenar, na diba sumiyagajiran sa mga karumasayan, mga kamarganan, mga tapang mga eksamin, na ginan din ikapapagintaw. Igira papagaryagan subenar, naginan ipangababaakta. Taman sa aya panapkasugat nagi aginawata. Agira manuto aging ko to benar apya karayag ka na sura nga o andang akpit ka. Na tito ko masakit sa taman ang masakit. O pamabukagiin na kanaba agama na kapakaya ikaya utaw. Na kay agama adi kapakay ibang kapandalungin subenar. Apya pan aya tindig ka na sura nga o benar guwani na dapat nakipayag ka nagyang ko to benar. Kapiter unabi, kulil haq walau kana ala nafsik. Teruang katigo nabi subenar sa apya panayad na miya sugat ka nagiaginawang ka. Natano din yung mga bangsami, kagingga iya masala kukuba. Apakababalasan tanwa ad na siksa saging kaya didal maging kaya kuba. Ad na apoysan a ipsiksa kumyatay. Ad na duwasan a malaikat adi manumaria na di maniksa. Nagiikialaan tanwa para tiya ka, malagid-lagid tanusan, langon tanusan biktima. Si saging galagi de para tiya ka, kailaya manaya, api sa kan nakatiya. Ayad na pembeli nak na sampul lagi ginawa ko, nagi na ni andang akpita. Huway, dita panimi pangusiat. Na kay sabab sagiin na agama, na basta agama, na kailangan na mipayag subenar, api pan ayad na miya sugat ta nagi ginawata. Nagyuti ka tiruon nabi at tiruon subenar sa apiyad na miya sugat ka nagyaginawang ka. Na marata iparas malaapawing utaw ang magingaran sa mu'min. Akyato kawan kap manaya aribat agyang kutua andang at tindig ka na upama nagito ni ibubulos ka. Paman di ka kayak wallah. Akyato kawan ka ini taufikir ka wallah. Rininiagar ka wallahu ta'ala aribat agyang kutua tindig ka ang gulalan ko mga ayat wallah. Na upama na di ka kayak wallah, agito ni itataros ka, piya kaya ya. Matan ka ikayatas wallah. Akatawan tap manaya ribat aging ka iya kialaan ta at tindig. At tigtaad na siksa kukuba na miya karyagar kata agiin na para tini apuun ko mga Yahudi. Yahudi babay. Na upama na agito ni itataros ta, di ta ikayas wallah. Upama ka ikayatas o lagid ta makhluk na mas libi aaya ikayata na wallah. Apiapan miya sudita o mga tao kay waraan o mga tao asisikiran agyang kota kapakasudi. Kapamanaro sa mga sulang atig. Huway, na apiapan ginan. Imi nga babakta na di kapakay ibata sulindirin sudita di kateru ako benar. Nagiti sabab api terutas benar. So di yun di kateru ako sabad at tikiran asisek na kiyan yan suguian. Huway, dama na kiyan na nagguakan. Aya pengmin sa giyong taad na kiyan ka agua ka na ad na iniparamis ka, ad na inibigay ka mga promise, si kung mga tao na adang kabutuman, ba ad na inibigay ka kanwa promise? Ada ka kanutuman? Oy, baso andang at tindigita na ba ayamano to nakapromise? Ha? Da, kanabot to ka promise. Na ayat titu ang mu'min na basa makaregar ka agyang uto at tindig ka aribat. Api pa na kay ayad na kikpito na siyama ka. Anta ka si ina ka na wa patut din wajib din kandi nga saging ko tuwa tindig ka aribat na si kaya amanan yan nambuna yun ko benar na limu-limu Allah Ta'ala kamay-to-mayto na pagpagaburan tao sebenar na pagkatarima umadakla tao aaya benar na da siksa ko kuba kay nuiging kaya kuba matagaya lapot matagaya lapot mga pagarya agiin na ron pagpaka sunga sumyamatay kapara di tanuyaran kamaulikaan. Gina ni hikma sa geng kaya kakubur. Inu tano ipilibeng sumyamatay katano. Kayo ito na kedu ito pa makadiilibeng. Uway,
na madu adimi lebang na peramauli ka siku pangbubuan o mga tao agka paragitop ni kasabapan sa mga panyakit na ino ipilebeng saging kailopa kapara di peramauli ka aging kota kapagbawiran. Aguginan imya aloy sa Quran inunan pilebeng aging namiyatay kasan pepakaturuga san peradeke aging kota miyatay ka ipunayunian ko alungan ng kiyama. Mialoy ng surah Yasin qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman ila akhir al-aya. Aya petaruun tanu sa alungan ng kiyama amay ka mga uyag tanurudin apun tanu kumakubat tanu na inauna antad naging ka ayam ya ka uyag kami amyuk kaur kami ku kapakatuturo kami manaw to sa ayam mabubutad tanu saging ka na makubat tanu na tuturugan tanu nasadin sa lawanan nina ng kasangkaan yan ayad na may sangkaan na su wallah ayad na may sangkaan na su paraman wallah iman to na miya karayag madakla mga tao amya ka pangimbenar ada asik sa kukuba. O to isaw naging kutwalo kustano si Sheikh Al-Alim Munir Pangandaman pinipayagin sa social media amya ka ayon sa kanyan sa ada asik sa kukuba. Taman saging kaiyakilay niyo video isa ko mga ustad o mga tao ang mga defender saging kay asik sa kukuba oay nakataya amya tarima yan. Miya tarima yan, ada ko na siksa saging ka iya kuba, agi nga pelebangan saging nga miyatay, kapad ko na ako dunia. Uy, kaaya ko na siksa, na si sa barzakh. Nakataya, bantayan tanu aging ka iya keteruan yanun, aki aminan yanun, ada siksa si saging ka iya kuba. Basta malu sa adabul qabr, na kanaubag yung kutuwa, lupa a dunia, libangan sa utam yatay. Ka dunia manut. Dunia itu, ya dunia itu, kisah kita, yang utalawas ka nakita pi sa yang kutuah dunia. Yang utasik sa adabul qabr na siya ito sa yang utabarzakh. Pagalitan dunia gusalungan na mo. Nga po kasta din ito dunia, na sulawan na siksa na sini manggulaw na si sa yang kutuah barzakh. Ano ba mismo sa utabita din sa utobadan ka? Kapag ito sa dunia, ang utabita din ko, badan ka anak. Mga bangsami nakatan tumiya na amya tarima iyan ada asiksa saging ga iya kuba mana gingga iya pembetadan kumya tayarun ipelebeng gingga lapot nakatan na tumiya na amya tarima iyan ada abasa natigyan siksa kapeda na natigyan ku dunia ayat tigyan na siksa na sisa barzakh naging kanan a barzakh naginan next kailangan amo seytano ino benar aad na siksasan aguan to na maana a barzakh. Ayam maana a barzakh na rending. O pamakasiko pada basa tanu na lat. Oway. Okay, na inip mana tanuro na rending. Lagi na mabuhi inip mana naging gaya ustad. Ayam maana tigi na barzakh na rending. Sa kataya, bantay ni waging gaya kay giraunian. Ayam maana a barzakh na rending. Rending at tigian, maana pageltan o dunia aguso aluan na kiyama rending o pamakawan na kortina o pama sa kataya tikay niyo na bantay niyo mana yung ta barzakh na ta hajiz yung ta rending ay ito sa rending kaya manan yan na pagalatan o dunia na gusto manan yan na ano ka na mo ay wala mga luksami na mga pagariami katan at tumiyana aaya maana a barzakh na rending lagi do pa mau kurtina. Na baad na siksa si kurtina. Baad na siksa kurending. Naman kasibu kulapit ubasan na di ketarima umapi pamikiran. Ibaad na siksa kurtina. Barat na matatago ka sa giyong uta kurtina na baad na siksa roo. Baad na siksa sa giyong uta rending o pamakaad na rending. Ginan mga karina sada aba siksa si kumasa kapapatay o manusia adapan makatindig sa alungan ng kiyama. Apiapan pangiro sira na barzakh, saan matatago sa kasiksaan, na dadamig mawira na dalil. Quran, anta kakorik hadith, iba ad na siksa ku barzakh, aba Peter wallah, ad na siksa ku barzakh, aba Peter o nabi na ad na siksa ku barzakh, kadad na maalwiran alagidanan. Sa Quran, mga luksami na mga pagariyami, naging kaiyalapal a barzakh. Term a barzakh na miya ka talo-talo maaloy saging kaiya para manuwala a Quran. Miya ka talo-talo. Akataya pagaluin tanu, aging kai
ang mga sura akatataguan nun ka para sa kanod ni makalakaton. Tuway. Paganay, kialoyan nun na si sa suratu al-mu'minun. Ayat ika magatus. Suratul mu'minun, ayat ika magatus. Ikadua sura akatataguan nun na suratul furqan, ayat ika 50 agutelo. Ikatlo sura akatataguan nun sa gingga iya barzakh na si sa suratul rahman, ayat ika 20. Nagingga iya talo kialoy niyang ko Quran kadeden amya aloy run wallah abatig wallah asisan so siksa. Deden maaloy wallah abatig na azabul barzakh saging kaya talo sura. Deden. Oy. Tayo di pun so siksa, kasusiksa azab na aya kialoy niyang ko Quran na miya kalabi 300. 300 agunum akya aloy usiksa azab ku Quran na dedabon miya tuon abatig wallahu taala azabul qabr siksa ku kuba. Deden. Naya pa ni barzakh, miya ka talo-talo maaloy. Miya ka talo-talo maaloy ku Quran na ded na bapiter wallah siksa ku barzakh, siksa ku kortina, siksa ku rending, deden. Why? Naya pan si ku hadith. Maana niya na ded na batunan nung Quran na da panagtunan nung ku hadith, akurik hadith abatigu nabi, kataya so siksa na sisa barzakh si kurunding. Ded na miya ka lepot sa dila unabi hadith akurik abatigu nabi azabul barzakh. Da misababsan nakataya miya karayag aging iya ustad defender o siksa kukuba na miya tarim ayan ada asiksa si kukuba. Da asiksa saging kaya pelebengan kumiyatay managing kaya lupa kay padkunan ng kudunya ay ako na siksa na azabul barzakh. Kukuma apya kapagumbasayin yan aging kaya akida adna siksa kukuba. Kukuma apya kapagumbasayin yan sa miya kay saysa. Kapya katana yan ada siksa saging kaya kuba na ayama ano to na kelin yan aging kaya mga daliliran ang mga katurukon unabi at tigunabig kun ya Allah na lidas na kung ka kusiksa kukuba. Azabul qabr. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Oy, sa manuto na kakoreksyonan ni wagyang kanan hadith ipulapali wa ipegang kubuyo kunabi kaayab dapat mabtero yung na Allahumma inni a'udhu bika min azabil barzakh. Ya Allah na malindung ako ka kusiksa ku barzakh. Na ay maana to na kasupla iyo kedapay ni wagyang kana mga hadith ayam ya aluirun adua na siksa kukuba kadab sa siksa sagyang anak kuba kadapat na kaiditiyon na aya kisam biirun na azabul barzakh siksa ku barzakh na kay tumyana aapya pen barzakh na da abasang siksa kay ni matagad ng rending lagi do pa mau kortina na baad na siksa si ku kortina bagira miya tagu ka ku kortina ad na siksaon da abasan siksa saging kanan akortina anta karending anta kalat oay ded na abasan siksa ded na miya aloy ku Quran alagi danan abaad na siksa ku kortina rending nagudad na miya aloy unabi hadith akurik hadith ibati unabi na ad na siksa si kurending inun tabu ba kanu pemaloy sa dalil at tigiwa kataya Peter unabi kapag ang kubniyup man sunabi alaihi salatu wassalam na mga luksami na mga pagaryami na usaran tanu keso geda-geda tanu rugud-rugud tanu agina ni kater wallah ini sugu Allah kapagusara ko rugud-rugud geda-geda paman dapat agiti gunse ku kap ketuuna ku benar oat na ayap mana sumbagen tanu naging ko tuwa ka ba sa usabad at tigiran aya Sheikh na antuna di ka pakapendu at tanu mi pantag kumalokos tanu kaya ko na kailangan tanu du at tanu na ya Allah na lidas na ka so mga lokos sami ukuba. Oay, aganero na yasumbagsan, giyang kanan alagidanan adua na ded na pasudan yan si Quran. Nagudeden inindao unabi, abatigo nabi gida ininduan niyo so malalok siyo na aya di nirunikin duan na lidas sensiran wallah ko siksa kukuba. Ded na miya aluy nabi alagidanan. Oay, ded na miya aluy unabi alagidanan. Aya matatago sa Quran adikin duan kumbala alokes. Nagyang ko to karila ikiran wallah, nagugyang ko to akapakalidasiran, kaya manan yan, na siksa ko alungan akiyama aginan sugawi akapangukom. Naginan ni aloy sa Quran. Pabila ipendua nga sumbal aloks ka, narilaan siran wallah.
Nagupakalidasin siran wallahu ta'ala ku siksa ku alungan aka pengukum. Maana makapangukum sa Allah naging ko to apoy ku neraka jahannam na ilidas siran wallah. Gitu ipenduatan nagina ni matatagusi sa Quran akataya pekilaitan waging kai akilala palian pipia si ku kitab wallah Quran si ku kinduan kumbala aloks. Nada penalawan o Quran, baad na ipelawan ka ku Quran. Upama kaad na mapia dua nada na pengalawan ko dua ini dapatar wallahu ta'ala ku Quran. Sa kataya pagilaitan na bantay niyo. Mga luksami na mga pagaryami, kataya mbeti antan waging kay mga dua mga nabi para kung mga luksiran. Ino, ad na matatagun at tigiran na ya Allah na lidas na ka sumbal aluksami ko siksa kukuba. Anta kada kaginan na inipagumanon. Nakataya sa mga ayat ko Quran, agi sa mga dua o mga nabi para kumaluksiran na mbati ang tanong. Giyang ay paganayron ayat si Sapuro, nagi su dua o Nabiullah Nuh alayhi salam para kumbalaluksiyan. Sini mi aloy si sa surat Nuh, ayatan ika-20 agwalo. Batian tan. Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baytiya mu'mina. Ay maana niyan na ya Allah narilaiya kung ka rilaing ka sumbala aluksaken nagurilaing ka su mga mu'min amya ka sulud kuwalayaken. Eno adna milay tanuron nakon dua at tigunuh alidas na ka sumbala aluksaken ko kuba. Nako na. Dan na mi aloyron akuba. Oy. Gingay kadua man ayat nagi-isu dua Nabiullah Ibrahim para kumbal aluksiyan. Oy. Si mamuy ni mialoy sa surat Ibrahim ayat ika-40 agu-isa. Batian tanong. Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Hay kad na nami at tigo Nabiullah Ibrahim. Hay Tuhan nami at tigo Nabiullah Ibrahim. Rilaya kong ka. Nagurilaing ka sumbala aloksakan. Inaak naguamakan. Nagurilaing ka sa mga mu'min. Yawma yakumul hisab. Sii ko gawi akapakatindig o kapamagitong. Agito so alungan na kiyama. Naman ito, miya karereag aya ipupamang ni Nabiullah Ibrahim na sukarila wallahu ta'ala kumbala aloksiyan. Si ko gawi akapamagitong wallahu ta'ala maana sa luwa na kiyama. Na upamakaad na siksa kukuba na ayad na tiruon Nabiullah Ibrahim na ya Allah narilaing ka sumbal aloksakan Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina fil qubur. Nagyuti tiruon yan. What? Ya Allah narilaing ka sumbal aloksakan na gusto mga mumin si kukuba. Kaad na siksasan. Nabon Peter Nabiullah Ibrahim malagi danan. Kadirect aya Peter Nabiullah Ibrahim na ya Allah narilaiya kung ka narilaing ka sumbal aloksakan nagurilaing ka sa mga mu'min si kugawi akapakatindig o kapamagitong agyuto so alungan na kiyama. Naman, yakarere. Ikatalwa dua nagi-isu dua unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kumbal aluksiyan. Rabbirhamhuma. Ya Allah, na pangampadiin ka, pangalimuon na ka siran adua, mana sumbala luksakan. Kama rabbayani sagira, sa lagid o kini pangampadiin nirarakan, kaya tarbiiran rakan, kaya alimayran rakan, si kumasa asakan na may tuwako. Sinan mialoy sa suratul Isra, ayat ika-24. Na naman nagyang adua Nabi, Muhammad, ya Allah, na pangampadiin ka, sumbala aloksakan. Sa lagi do kini pangampadiin nirarakan. Kaya alimayran rakan, si kumasa asak na may tuwa ko. Nani mi aloyro na siksa ko ba? Mama kami karere nga dua o Nabi. Muhammad, adad na bon. Tigo Nabi, ya Allah, nalidas na kasyanan sa siksa ko ba? Maananan, aging kaya siksa ko ba? Naginan na inipagumananan ko Islam. Siyanan miya kapun sa giyong utay amanaw to na Yahudi babay at tigo Nabi miya buka-buka. Ilainin so Quran ka din. Abong dua abatigu wallah ayan dua ka
na lidas na ka sumbal alo kasakan ko, siksa ko kuba. Nakatay, miya karegan kanu so mga dua o mga nabi, para kumbala alo kasiran. Na dad na milay tanuron abatiran a siksa ko kuba. Na pamimikirang kanu, na perugurugud kanu, mga luksakan na mga pagariakan. Giyong kutop man akapanggiraw aging kutwa isa ustad si Ustad Sallam at tigi naging ka Yakuba na adna siksasan. Oy, nading ka na natigin maptero ibati ka daabon siksa kagina natigin na ilmul ghaibanan. Mana ghaib ayabu matausan na suwallah. Oy, nading ka tigin di suldi aging ka ilmul ghaib. Aya sumbaganan mga pagarya sampay niyo ki Ustad Sallam at tiruan niro na kay pitero ka ilmul ghaib gaibanan kaya bu mataon na suwallah pitero ka dipsuldan nas kanu man imya kalala adyun disuld kay pitero ya ilmul ghaib na dipsuldan na tanuding ka sa kanu imya kalala adyun disuld kaging kana na kaya pabakatanaan niro sa psiksaanon sumyatay so petiti apkitar se kun psiksaanon o ay pelubaganon, peperan na ganon, umong karagunakir, di na nun nimbadasan na pakila pa kon sa 70 kahasta, naging anak ya pabakatanaan ni ron, kaya ko kuman ni ron sa siksa, naging nanik suldi ni ron. Manas ka nung bisimal, adisul, jaging ka nagayib. O ay, nagiti sabab, paginang ka kano, na pamimikirang kano, mga luksami ng mga pagaryami, kaging ka siksa kukuba, na minipagumanaya ko Islam. O ay, minipagumanaya para tiya saging kay agamatan o agama Islam. Nasabuki sa ptufikan wallahu ta'ala apugusar niya naging kutwa. Rugu-rugu diyan, geda-geda iyan, pamikiran niyan, nag-youtube pakisabutan nun wallahu ta'ala subenar, na basta kasabutan kaging kutwa benar, na pagawaan na kaging kutwa andang akapit ka apyad ni kapkibabayain kaon, kay di kapakay. Igraman ito amya karyagal ka subenar na tetambungan saging kutwa andang akapit ka aribat. Si Butaman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.